segang pilawa joto hate do pani ani tirprasarokno kakuma hambaya pore tini ang tangui malia belai khe ani saksokno ang khadu khobu nangkha kha khamkha jebjo lekha haini magai ang tini kisisa joto sin tirprasar do pharokno tei kok sanan bagi ma phaika koke hai tabok koyek dinor sungnuk mani je sini TPF tei Tipramotha INPT podre podol tei je sini bubagra thansa hanai tawai phaimani tei kabang mano charcha khlai lekha a jagao charcha khlai lemani bisi kabang mano baksa bubagra ha baksa PK madam na haya ka bono boselayo haipon ora amnon tei na ang jotan khani clear khaimu so sekang puila ang ani address ronai ani mung ronai nirok jekono jaga samung nako osubida jaka ani mungi nirok complain khlainai he complain bo khlaimau haipon jeta ang tabok sai tomani abok koboi abar real ang je ani khaka mani kokno saya je ani lukmani ani simani ekdom 100% correct real kokno si niron thani sawan thang to koke haisi tabok je thansa hanai nai kabangma sini borok rok PK madam no warlai tomani kokno tei sanai boni segang ani bumung sanai te address ani bumung ke manhori jamatia Birchandra Mononi TPF ni candidate nirok jekono jaga samun nagangke ani mungai nirok nai manai bibina jakisu klaiman koke hai tabok je thansa hanai nai sini tirprasar do pharok bagrumba lai tongtholai podre podkhe nukjak tongkha tei sini TPF tei Tipramotha thansang laiman na tei kabang mano salai tongkha jaga flag rosa laiwo banner kari laiwo emon ki latharok tei ai rikher lai podre podman nukjakha tei kabang ma jaga no nugui tongo sini Maharani Chelagang hundi Damsara kosu sara ama hai jaga ro TPF versus Tipramotha saprap khlaiman rok nugui tong amna tei ni angki sa clear khaine koke hai oro angke bana hayawan thaya Tipramotha ni borok rok jebabe TPF ni uporo kok bai hai khaba podre pod ni bising tei je akromon khlai tongmani amna angni on thani clear khai musugo nirok ni je grass level ni borok rok kono saya krei niron ang du sumania kokhe ama hai tamani ngai tongkha boni reason kaisan amani reason kaisan bo ungkha bubagra clear khlai niron sakhlai roga gya tei sakhlai ya bahai ki ongke sini PK madam je age pola saka lai paikha afro ni kauna ang badroi sasnai kalai mani yagulo sini lekha kereng rok theng kereng sikita samaj ni borok rok TPF bai Tiprano kathawai samung tangkhe belai khina sanai hnai borok request khlaika sini bubagrano tei PK madam no haike ni borok thansang lai phika phiaba thansang lai mani yagulo je sung kabang mana nukjakha tamani hingke thansang lai pro tamo kogro laikha abo kono likhito agreement krei haifana aro o kogna teiuna salayo je TPF bubagrano ya pani simi subai thayu subawi ne thangnai hai hanai nai TPF 22 ta seat nomination romani jagao bubagrani bangai sacrifice khlaiwe 17 ta seat no ro sawi rokha tei bubagra saka je tei 5 ta jagao nung khlai sidi hnai bubagra je kogrojak tongo PK madam na piaba bubagra bobone dolorno kirimani bagai tei boni sak kaslewani bagai saya hojak wani kirimani bai boboni mothani bororno clear khe saklai raglia tamahi saklai raglia hoke bo khoroksab chini bukhok mariari angno khaimani tongo romdi bono bosukang nomination rawai ro sarai rakha tei bono bo rangbai muthuwani chesta khlaikha oba haikha tabok jodi boni o 5 ta jagao sini TPF ro contest khlaiban thangi tamani jagao boni o candidate boni Tipramotha ni candidate no ro sadi hnai saka ke bo case masa jagani kiriwu haini bangai ne bo clear khe sakhlai raglia boni borok rok no tamani ke bo kaham ke saimane boni mothani borok boni kogna naya boni kogna naya ni bangai ne bo sakhlai raglia oma hai khlaiwi bubagra te joto samung পরিষ্কার ভাবে খলাই রেনি বাঙ্গি ন গ্রাস লেভেল নি বড় রক তলানি বড় রক অম হাই ওয়ালাই সুলাই পদরে পর ফাইতাং হানি বাগ অম খাস মেসেজ স্পেশালি মেসেজ বুবা গ্রানি থানিব যত শেয়ার খাইমানাই আসন কাহাম যতন খলাইবে দিহনে আং দাগিব তোমা হকে
ama ang bubagrana haya hnai samaniya bubagrani jeta clarification maya sak borok rok ama haikhin cholai thangnai haini bagai bo dagdi clear khai rakhangkhe ang asa khlaio dagdi no chini je TPF tiprama thani thansao je kebe mung asai to mane apni pura response bubagran thani si to mani hin khlai bo kaham ke saimon apro je sakha je nini o kon pasta jaga nung contest khlai si din ang purane pick up nirano swanai hnai je kok roi mane ba abong jawi tong bo o jaga TPF je pasta jaga contest khaine nai to mane jaga boni kebe mung kabang man phai to temani ke boni grass level ni borok saimenya boni filo de leader tongere saimenya je buko gramai kok roja ni saimenya hain bagi ni tini TPF ni uporo poro poder por kok sil sawi to hain bagi ang sani musu buba gran thani wo buba gra dati omna clarification khai roya hanklai tei gu om hai jungjal kabang man asai wi thangnai tei kaisa sana musu sini ma kok piwi sini samas ni adong khatriya samas ni adong sini boram ganang sar dilip deborma je clarification khai ni boses ta khlai ka haipun ma pura puri clear khlai salia je bubagra ni waso mani kok nun bogu sai peri raka ar ba pura puri sawani tomani je o pasta seat nini maharani celagang onpinagar gonda sora kulai champawar demsara kusura o jaga o boni candidate no bo pura puri muthagui clear ke sawani tomani sairolia aro গণতন্ত্র ni অধিকার ni bagai jotono contest khlaiman hne hi saira se aro hake sayawi bo sorasori sawani nangmani je ar pasta ni jao TPF ni candidate ni contest khlaisi bubagrani borok asawi tongsidi hne hi sawan tama tomani ke ang sawani musu TPF 22 ta seat jagao nomination raja aro bo 17 ta sawani bagai declare khlaikha haipon jora kom ni bagai baksa rosai nakha te baksa rosai meya tabor hande ang example online non thaniwa ang manhori jamatia 22 nong kathalia mirza raja puni candidate ang tabok bo mahai samung tang tong nirok nai nai nirok bihasa ege singdi nirok TPF mo thani candidate sorry tipra mo thani candidate devi mura sina ang bahake sabok ani sak subawi tong ang sacrifice khlaiwe ani joto TPF ni vote bebang devi mura sina ronai hmine ang promise khlaija khlai butang tabok philo khlai tong okay TPF jodi om hai ke bubagrani bangi fil khai toman hunke tipra mothani bororo tangi khlaime ya pasta jaga wo nini onime sundi nini dhirendra borma tei orani sindu kana jamatia sodagar koloi nirok tomani bangi angai ke sacrifice khlaiwi manya tini ang bubagrani bangi TPF mothani candidate ngui ang nawa asogui tongya rosai namani ya goloba ang devin morasini lago fil khai tong hunkai amosi thansa amona sinirok thansa hundi ama bo jaga sujak tong je TPF roksini bebang ya karima phainai tipra mothagi kaisi pan ya karna nang ya hnai nai bo jaga sujak rule tong ain piti hinge bebang ya karima phainai TPF hinge bebang ya karima phainai kintu tipra motha kaisa pan ya kawani naya amo tei khede thansa hoke jeng tabo 80% sacrifice khlaika nirok 20% sacrifice ma khlainai amo si thansa ni ko thansa tamno ho dono pokke hamjak laibe mimangsa বিবেচনা বনে si thansa hono শুধু thansa TPF joto sit ya kari rakhe thansa ain piti bebak sit ya kari rakhe thansa abono thansa huya thansa amno no hobo palbaksa tanglai nai palbaksa himlai nai palbaksa khailai ni amno si thansa hono tini ang TPF ni candidate tu contest khana tabo ani withdraw khaya kho tabo ambulance khailai mane niram thaniwa nang khlaya eto sini one common one leader jini pk madam sakhai roka sini bubagrani bagai chung osotrota sirna yakari rosna hne han bagai chung yo sari roka ro saman ya golo tabang nowa asoi to yang tabok david mura sini logewo bubagrani pass khlaibani hei filo guri samung tang to niro koito sa eke david mura singna sung hoinai di kol khai singna ti pramo thani ke niro ti pramo thani borok nang proshno to unir thani sung tong tomani bangai niro tini demsara kususara ompinagar maharani celagang mani bagi niro amahi kebe mukhlai to o pasta jaga niro buya kari rodi sungkhe ki nije sak nanan bagi o jaga contest khlaibu sung sengkra grohormani saba bubagrano subanan bagi hani bagi ang niron thani koi niron thani sungmung amon sungmung tanai je niro TPF je babi sacrifice khlai kha bubagrani bangai ama haike niro pasta jaga pan khlai me yangke niro bubagrana hamjak mani khlaiya bubagrana hamjak wi je tabo kok sai tongai ro
bokro ni simi bo jaga ni simi por khai sengna di nirok je political bason rokro sai tawo seng sini ti prasado pa 70 bosor thungja kha ni samani sengna thungnai sabo sengna tabok je thungui tongnai beba bubagra ni loge tongnai rok si thungbo bubagra ni loge otak je onime sunde joto neta tongnai biang beba alkapat ini paitane borok si 70 bosor sungna thung phayu nini onime sundi ang asol bu mungkai saliak bono masanu khusinai bon besibak samani kabama je tabok bon yak siagra nini Ronjit Deborma podre porkama yak siagra boni samang tangnai bebak borok si 70 bosor sungna thungnai ro boni yak siagra tongnai ro si sungna thungbu tabok borok si bason roi tong phayu sung 70 bosor thungja kha ni rok si sungna thungi phayu asu jarawo hanba niron thani koyo tabok nirok omnono ang kokosanai tini TPF je bubagrana hamjago ya phangni simi khlai phaimani tama khlai bhaika kok ti sanai niron thani tama khlai tokha bubagrana ani rasbari talanga sung seng oi sone kha te bubagrana sini lockdown ni jarawa edi sini miat pai thamani jarawa bono je edi sini election pi sorai ramani jagao bono asok phangma khani hini sing lockdown आंदोलन खाई सिंह केस साखा ताबो बसिनी केस पाया खो अपराध निरक बियां थांग तोहि बुबाग्राना हामजागनाय र बुबाग्राना हामजागनाय र बियां थांग तोहि आपरो दे बुबाग्रानि बाद दे सब पालाय रखा निरक चिंता खालाय दे टीपीआई बियापानि सिमी बुबाग्रानो एनआरसी केस खायनि फरन सिमी लगे सानै फाइमेनि ताबक जाबक जरा जों लगे रय तंख किन्तु निरक ताबक बियांनि फाय अ कमल कलय सौर अनिमेश सौर एनसीटी आईएनपीटी बेबा मखरावा सब पार्टी बारि फाइनेम अ गणेश सौर तिनिनो आईपीएफ तिया करखा तेनि आइखि टिकेट माखा सिन्धु कनक जमातिया आईपीएफ तिनि आदंजो तिनिनो ब आईपीएफ तिया करखा तेनि आइखि टिकेट माखा अमा हाइके थंग फाइने रंमां सि ताबो बुबाग्रानि याग सियाग्रा वो हाइनि बागैनो आं दिनो थानि सावो ताबो गरक जोंनो थंग फाइने ताबो बो थंनाय अब्राना जबायरो बुबाग्राना हामजाग मानि या जदि बुबाग्राना हामजागाखे बरक जों माइबाखा लकडाउन सभा खाइफाय खामो जदि बुबाग्रानो हामजाखाखे बुबाग्रानि बरक बाद दे पालाय खामो जदि बुबाग्रानो हामजाखाखे बरक बुबाग्रानो जोंनायखे सें या फारे बरक रेसपेक्ट खालाय खामो आपरो केबो जोंनो लगेरया सिनि थानि केबो क्रै पाताल कैनानो नायै मोनै तावो अम बुरै खबर सिंखना हनै मोनै तावो किन्तु ताबो जेफ्रा बुबाग्रा बनि एनजीओ अर्गेनाइजेशन न पॉलिटिकल अर्गेनाइजेशन नै डिक्लेयर खालायनि यागोलो खालाय रमानि यागोलो गोबांमा बरक फायबायखा बरक सीटनि बागै फायबायखा बुटनि बाचावानि बागै फायबा गोबांमा बरक सीट मायनि बागै बिथि जानायनि हुखा गोबांमा बरक सीट मायनि बागै फांसी जानायनि हुखा गोबांमा बरक सीट माय हनै बुबाग्रानि याथै रमै खुलुमै कालायखा ताबो अबरक बुबाग्राना हामजागमानि यानि रक नां स्राय स्राय किसाव तिप्रा मथानि रक हुसियार दि जों तै सिरिं सिरिं तौलिया टीपीएफ नि मागै दरकार नांखे जों आसुद्रातै हिम्मत दवो अमन निरक आं निरक किरि साया लाचि साया चैलेंज खाइसाव जों जे नांमानि जरातै जोंबो व्यवस्था नावानि तंगो हानि बागै आं निरन थानि अमननो पायो आं निरन टीपीएफ न हाय तिप्रा मथाना हाया हुया बुबाग्रानो हाया हुया आनि रिक्वेस्ट के अमसि जदि टीपीएफ बुबाग्राना हामजाग आसुक जरा खाइफायखा ताबक जे बुबाग्रानि बागैबो आसुक सेक्रिफाइस खालायबो जत नामानि सीट रसायना बायखांखे जों आसुक गोबां मा खाइथानेबो निरग अ पास्तानि बागैफोरनि सेक्रिफाइस खालायदि आमो हाइके थानसा फायबो थानसा कोन दिन नोंसिनि थानसा खालायनाया आईपीएफ नि बाय गागलायमानि सिनि बरम गोनां सार मेबार कुमार क्लियर खाइ रखा बरक जे फाइल स्लाइलेमेनि जागा तम एग्रीमेंट सुइजाक दं निरग मेबार कुमार नि भिडियो नकना क्लियर खाइ साजाक दं बुबाग्रा आरो सावो जे सिनि सार मेबार तै सार एनसी तै बुबाग्रा खालायबिसि बनो लीड खालायलायनाय हुनै हुमानि आरो तै आईपीएफ तिनो साखा नेरनो गोबांखौ सिट नागै बासा दिहनै सामानि फिया बा बलखे गसेलिया हाइनि बागैनो अ 5 तारिख बिश्राम गन्जनि प्रोग्रामो आईपीएफ ति आजम सब बरक साखलायनि बाय गोमांखा जे जों नोंबाय तंलिया हनै बुबाग्रानो साखलायना आबनि बागैनो तिनि बिश्राम गन्जनि मात खालायनि बुबाग्रा मदैमा सकरो आबनि बागैसि मदैमा सकरो टीपीएफ न बहायनो बमाखैनो कगनारबा कगनार कगनारिया बसा आदि आजुति ओइ सांताय हातै दफागै किन्तु बुबाग्रा पिगलाम से फानो सायावै बनि बेबा कैंडिडेट बमु डिक्लेयर खालाय रबायखा आरो जागो ब पास्ता हुमानि बिसिङो पास्ता न पर्यन्त बताबो याखानानि सया हानि बागैनो ताबो तिप्रा मथानि बरक र जे
ग्रास लेवल नि borok rok o bubagra ni clarification naisingi tango bubagra nang tabo order thaidi tabo no stop nai am hai jengjalo kintu bubagra ni clarification mai ekhe jengjal cholai ni tangnai bubagra go oro sarang dia bubagra bo hani oro sarang dia tamani sarang dia bo saiman sini sarmebar ni kong nang hai ten het mati sabis nai doser chokro bhagwan bod hi je bothai samani bana antelai khe sadaka dojona jodi bhagwan ni chari dike guri ui শয়তান গুরি তঙ্গা কেউ ভগবান পর্যন্ত সে শয়তান মাঙ্গো আইন বাগানে বুবাগরা বো কাম ফান থু বনি চারিদিকে সে শয়তান তম ভাই তিনি বো শয়তান কংনা উই চলাই মা তঙ্গো তিনি বো সাকলাই রালি আপনি বরক ন অ পাঁচটা সিট যে কন্টেস্ট রনা যাও নির রসাতি হুরা দিয়া নির আর আসই তো দিব হুরা দিয়া হান মাগি বো সাকা অ কওনা ক্লিয়ারিফিকেশন খানেন থাং কাছিনি তাকু দিলিপ দেবরমা কিন্তু বো পুরাপুরি সরাসরি সালিয়া যে বুবাগরা নি সাজাক মানি মতে নন মা সাকা তাবো অবনা মিলি রনান বাগে চিনি তাকু দিলিপ দেব समाज फिलला मगै माने किन्तु आरो बुबाग्रा हामिया हजाग्या अ मिलिरनि थांनाय रक्सि हामिया हजागनाय जेमन ताबो सिनि पिके मेदाम हामिया हजाग माने हायनि बाङैनि निरनि थानि सावो आं जे बुबाग्रानि थानि अ मेसेज ने बेसिरभाग शेयर खाइबेदि आं अभी मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि बुबाग्रा को इतना कॉपरो क्लियर नहीं है ये खास मैसेज स्पेशली मैसेज बुबाग्रा के लिए है क्योंकि मैं बुबाग्रा को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और करके ही जाऊँगा क्योंकि ये हमारा बुबाग्रा हो इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है पार्टी कुछ भी कर सकते हैं करने के लिए सभी का अधिकार भी है फिर भी मैं बुबाग्रा को रिक्वेस्ट करता हूँ अभी जो तिपरा मोथा और टीपीएफ का बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए पूरा रेस्पॉन्स आपका है क्योंकि ये ग्रास लेवल का जनता है ये इतना क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है इसलिए अभी हर जगह में प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि उसके लिए आपने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया क्लियरिफिकेशन यही देना चाहिए कि टीपीएफ ने 22 सीटों में से सिर्फ 17 सीटों में विड्रॉल कर लिया और जहाँ पर विड्रॉल नहीं किया उसमें भी टीपीएफ का जो कैंडिडेट लोग घर पे बैठा नहीं है तिपरा मोथा को कैंडिडेट को लेके हम हर जगह सेक्रीफाइस करके फील कर रहा है तिपरा मोथा को जिताने के लिए इसीलिए बुबाग्रा आप भी डिक्लेयर करना चाहिए कि ये 5 सीटों में आपका कैंडिडेट है उसको आप टीपीएफ को मदद करने के लिए डिक्लेयर करो और जहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसमें आपको सीधा बोलना चाहिए कि ये 5 सीटों में हमारा तिपरा मोथा का कैंडिडेट कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए उसके बगैर टीपीएफ का जो कैंडिडेट है उसको मदद करके जिताने के लिए आपको बोलना चाहिए यह क्लियरिफिकेशन आपके पास जब तक नहीं मिलेगा जनता तब तक ये प्रॉब्लम चलते रहेगा इसलिए बुबाग्रा में आपको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और करके ही जाऊँगा क्योंकि आप हमारा बुबाग्रा है इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जनता को क्लियरिफिकेशन करके दीजिए तब टीपीएफ और तिपरा मोथा का जो ये थांचा अच्छा से सही दिशा में सही रास्ता में चल पाएगा और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ बुबाग्रा को बहुत बहुत नमस्कार मैं अभी हमारा त्रिप्रासा को सभी को इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि टीपीएफ जैसे अभी तक काम कर रहा है चल रहा है ऐसे ही तिपरा मोथा के लिए भी कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए और थांचा को अगर चाहता है तो जैसे टीपीएफ अभी सब छोड़ के तिपरा मोथा के लिए काम कर रहा है ऐसे ही तिपरा मोथा भी टीपीएफ के लिए काम करना पड़ेगा मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा इतना ही आपको सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ऐसा प्रॉब्लम खड़ा मत कीजिए क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम खड़ा करेगा तो हमारा थांचा ढंग से नहीं चल पाएगा सभी को नमस्कार।